Dohvarku o sotrudnictve potpisali predsjedateljka Sovitu mesnej zajednici Đurđov Leona Vislavski i Bogdan Kirlik, starosta Velike Berezny z Ukrajiny. Cilj bratimenja čeranje iskustvoh z oblasti kulturi, sportu, turizma, zaštiti životného štretku i drugih oblastoh interesantnih njeljem za Đurđov i Rusnacok z Vojvodiny, ali i za cali region. Kultura i sport to nam najinteresantniejsze z oglądom, że mamy i dzieci, którzy się bawią z tą oblastu, a to i nagoda, żeby to nasze dzieci widzieli i jak się tam odbywa to sportskie bawiska, a i interesantne im będzie, żeby zwišli i van granici naszej ziemi. Privitujući prisutnih, pan Kirlik hvaril, že ljepše mať 100 prijateljoh, jak 100 dinari, ta za dobrobit svojho valala i valalčanoh prijateljoh ljeda ispoza hranici. On vyznačil, že dobre, že do naštívi Đurđovu prišli mladi osobi, ktorí pozitívne iskustva hodni zaprovadziť i u svojim mesce. Domašni za hostohnješka organizovali sportski zmahanja na ščivu Monikovoho salašu, jegričke i golf terenu, koncertu kulturno-umetnickog društva Branislav Nušića za jutre rozpatranje Novoho Sadu i na ščivu Indiji, gdje še otrimuje festival Kalina.